Yo! Yo! Digit Rapid Random, Cebu City, Philippines. We're here at Magna Avenue Streets, and we're gonna have this contest. Rappers, go! In my left corner, ripping from Talentadong Bisaya Production, Rebel Comp Record, yeah, Fongger Spikey. Bisaya Republic, man. Yeah. Bisaya Conference. Yeah. Woo! Ato na sugda na itong batulog. It's atong kuano, bisa muna. Hari patay. Hari. Hari patay. Hari patay. Patay. Hari. Bisa una. Bisa una. Oh, Rosan. Cellphone. Time starts now. Yan na, cellphone. Yeah, bala. Hindi nila Start now. Game. Isog ng bata, grabe ka bagsik, imuhang panit, mura manog na paik, nadisgrasya ka, dito sa iskina, imog yung kutis puting pagkaituma, imong sinina violet, naong imong murag na kaiget, akong tanawon ha, para mo sure, 10 seconds. naong na nga pure, gusto ko mukat ka sa sides, pero ako munaog, kung mauna imong hitsura, sigurado makadaw ka sa sinulog. Time. Ready? C-Tian, patay. 1 minute for C-Tian. Hala ako mo tira. Diha sa imuha. Nanaway ka sa kuha sa akong panit. Bantog ra tila imong mama. Kaya palabi. Kay kaning lawasa. Pasik sa apilo ni Pi. Kay imuhang nanay. Nangita mo gaya na akong permanente. Tanaw ay imuhang naong. Gwapo lagi puti. Naong masa makabuhi masag patay. Asa mong gaya gibalsamar. Imo mong gaya gitirahan bay. Ako itsura. Di ko gwapo, di ko puti, pero sa tinuoray lag, kagapa kong agi mo sa change, pre. Round 2 for Mr. Fongger. Go! Nisod ka og trabaho, kay wala na kay paglaom. Nisod ka sa club, di paburot sa kondom. Bata pa ka, usok-sok pa kag berberon. Wow ni asenso, ulok na subsupon, tos na itonlon. 10 seconds. Mura ka kailangan nagparamdam. Ayaw makaawaw ni DJ Ram. Ay, hindi ni DJ. Nasa M3. Ang rapper nga pinakadagalog money. Unlimited pack you. Make some noise! Cebu City region. Round 2 for C-Tian. Go! C-Tian! Nakalimot ko unsay imong gipantira. Ang ako nahinumduman sa imuha, nganingong ka sa kuha tigpaburot kog kondom. Tigpaburot kog kondom pero imo masad ako, imo mama akong gilupot. Pero may, ay malabi. Sige ko paton og tos. Ikaw masay ga sa akong lubot. Pero bisa ko kay klaro bay. Imo gitilaan ako kay gol. Sus, 10 seconds. Unlimited pakyo. Unlimited text call ko, pakyo sa nila. Time. Let's make some noise! Para nimo asay ko ano, timbang lor. Kapatid ako si El Rey. Sa round 1. Sa round 2. Rapid Ryan. Both side. Sa first round, LT? LT. LT, makayong imong pagkasulti do diretso. Ay mo huna-huna, kasumpay murag Ford Turbo. Si C-Tian. Diyan, ay lang ka-conscious sa imong buhaton. Basta imong ipanulti. I go for Mr. Fongger is the winner. Thank you. Promote. Request sa mga tao diri karon promote. Okay ra no promote. Battery. Doon na promote. Okay. So next time patilan. Next time patilan. Next time, battle kong vlog. Battle kong vlog. Sa naong murag puros lumak-lumak. Make some noise! Yeah! Represent Cebu City, the best. Charlie, what's up? Creepy Bone of 032 Soldiers, Cebuano Silos, Litrang Tunok, Street Side Boys,
Skinopi of Cebuana poets, and also especially the Scramble Rhymes. They're the one of the promising rap group in Cebu. Rap, Youth United Rappers Association of the Philippines. Watch out, coming soon. Thank you. Okay, maraming Creepy Bone.